Ok, TikTok. Pravimo azijsku govedinu, iako većina na Balkanu bježi od tih jela, jer sastojke ili ne mogu naći ili su skupi kod Svetog Petra Sutlija. Ali nema potrebe jer alternative imamo. Nakon što izrežemo ramstek okomito mišićnim vlaknima, mariniramo ga u svemu što piše na ekranu, plus ovaj vegetin tekući dodatak jer nam treba što intenzivniji okus u ovom jelu. I dok se to marinira pola sata, pripremite povrće po vašem izboru. Ja sam nasjeckao crveni luk, bijeli luk, mrkvu i brokulu. I nema potrebe da plaćate precijenjene uvezene nudle iz Azije. Ja sam koristio široke rezance od Zlatopolja, koje pored toga što se ovako lijepo žute od količine jaja, gotivim i zato jer sam ih dobio džaba. Hvala Podravka i šteta što ne proizvodite i pive. Prepržite govedinu, pa onda povrće, pa onda na sve to vratite govedinu i dodate nudle. Dodate soja sos i u Aziji ovdje roknu MSG, a ja ću ponovo vegetin dodatak. Sad bi me Dajđa Rođer nalijepio, ali što se okusa tiče, ovo sjeda ko budali šamar. Servirajte i uživajte.